autonomija u kontekstu evropskog koncepta regionalizma. U avgustu ove godine u Novom Pazaru je osnovano Narodno vijeće Sandžaka, čiji je programski zadatak proglašenje autonomije Sandžaka. Predsjednik tog vijeća ističe da Sandžak kao historijska regija predstavlja jednu cjelinu u kulturološkom, geografskom, komunikacijskom, etnološkom, ekonomskom i svakom drugom pogledu. Narod sa sobom. I vidite kako tumačite jednu vrstu provokacije kada su studenti vašeg univerziteta protestovali noseći žutu zvijezdu na rukavu, predstavljajući svoj položaj kao položaj Jevreja u nacističkoj Njemačkoj. Kako tumačite? Samo kratka informacija. Nije žuta bila nego zelena. Zato što smo muslimani, ne Jevreji. Implicirala je diskriminaciju, molim vas. Niste dobro vidjeli ili vam je bila loša slika na televizoru. Uvaženi muftio, zašto ste se nasmijali kad sam rekao islamska država? Evo, vi ste, koliko ja znam, i drugi put se oženili. To ne dopušta zakon Srbije. Nećemo se... Dobro. Znači, to je protiv zakona Srbije. Da bi imao islamsku državu, treba im još dvije. Dobro. Jel ima neko pitanje iz publike? Da ste vi poglavar. Šta je sa Rejsulemom Zilkićem? Pa dobro, šta je i sa Vladikom Artemijom? Mislim, ako idemo u tom smjeru, doći ćemo u nezgodnu temu. Dakle, nije to na Kosovu. Da je na Kosovu sve u redu i pošto je Beograd vjerovao izvještajima Seida Bajramovića, Kosovo je došlo u kolapsu koji je došlo. Prema tome ne treba Beogradu. Zlo, molim vas, zlo za Srbiju. Vi hoćete islamsku državu na tim prostorima. Očigledno. Dok spominjete Kosovo. Dobro. Dok spominjete Kosovo. Samo da završim misao, molim, prekristite. Molim vas, mislim, pitanje islamska, uzmite riječnik pa malo se informišite, nemojte me, molim vas, da to komentarišete. Koja država u Evropi, vi ste pitali, koja država u Evropi je... Bolje riješila. Pa Bosna je riješila bolje. Evo vidimo kako. Evo mi da dobijemo status koji dobili Srbi u Bosni, ja ne tražim više. Ako pitate koja država je, ali zaista to nije naš dan. Pitanje manjina. Ali nije naš dan, molim vas. Znate šta su manjine, molim vas. Znate šta su manjine? Manjine su, ako ćemo se otimati, mislim, to je sasvim drugo. Pa nemoj, nisam ni počeo. Sačekajte bar 3 rečenice pa uliječite. Srbi su državotvoran narod, a Bošnjaci, muslimani su manjinski narod. I u tome je suština razlike između ovoga. Upravo, evo, ovo je gospodin solidno rekao, ali ovo odaje cijeli odnos. Znači, Bošnjaci su nešto drugo, Srbi su nešto prvo. Da, neko ako je Srbin, a ja Bošnjak, ja sam niže ljudsko biće, a pošto je Srbin neko, onda je to više ljudsko biće i on za njega traži sve, ali to isto negira mene. Evo, gospodin Zukorlić. Ovima treba ukidati i što imaju, a ovima dodavati i što nemaju. I prethodne diskusije, molim vas, pa dajte. Molim vas, i prethodne diskusije, pazite, negira se historijska regija, i sad je problem ime što je Sandžak. Po imeno nastaju kroz historiju, to je pitanje prosto naroda na tom teritoriju. Prema tome, negira se jedna historijska regija koja, pazite da podvučem, molim vas, traži rješenje svoga statusa unutar države Srbije. Po ustavu države Srbije. Molim vas da ovo čujete. Zašto? Zato što ustav ove države Srbije kaže ovako, da u Srbiji postoje 2 autonomije i da ih može biti još i da se mogu ukidati postojeće. I ako mi tražimo, molim vas, ako mi tražimo novu autonomiju unutar Srbije, znači mi tražimo rješenje unutar Ustava. Da, vi ste rekli da najbolji model je autonomije primjer Južnog Tirola. Zašto? To sam rekao iz razloga što se Sandžak prostire na prostoru 2 države. I Srbije i Crne Gore. I koncept prekograničnih regija nije nikakva novina. A osim toga, gospodo, ne znam da li ste pratili u medijima da je Milo Đukanović potpisao ugovor sa Bošnjačkom strankom prije referenduma o osamostaljenju Crne Gore, u kome se doslovce, citiram, stoji ovako, da će, ukoliko Bošnjaci glasaju za nezavisnu Crnu Goru, dobiti prekograničnu regiju Sandžak. I samo da ovo dovršim. Prema tome, mi smo jednostavno izbačeni iz Ustava i definicija države Srbije je takva da je Srbija država srpskog naroda i ostalih građana. Znači, ona meni pripada samo kao pojedincu,
ne priznaje moj kolektivitet i onda tu leži uopšte izvor ostalih aspekata diskriminacije koji se time legaliziraju. Naravno smo mi usvojili deklaraciju i rekli ne priznajemo, ne prihvatamo taj član i još neke članove koji su za nas, molim vas, nacionalna manjina je nešto drugo, za mene je to kao kada rijetke one životinje tamo, kako se zovu, egzotične u zoološkom vrtu drže da ne nestanu. Pa imate tamo neko... Nemoguće da Bošnjaci budu konstitutivni u dvije države. Molim vas, zašto je to nemoguće? Nemoguće je zato... A znate zašto je nemoguće? Pitanje 2% je pitanje priznanja nasilja, druge dimenzije nasilja, a to je iseljavanje. I opet odgovor zašto mi i u Sarajevu govorimo o tome. Pa zato što 150.000 Bošnjaka iz Sandžaka živi u Sarajevu. Ja sam se našalio neki dan u Prijepolju pa rekao... Dobro, samo da završim misao, molim. Prema tome, znači upravo onih 1 milion u Turskoj iseljenih, pa ovi 150.000 ovde i oni 200.000 u zapadnoj Evropi. A to je priča 55. Molim vas, to je Sandžak, ali ja vam govorim ako se tako nastavi... To nije sad bilo, to nije kriv Tadić za to. Molim vas, ne prizivam, ali se ide na to da se prosto priznaje svaki puta 94. godine 120.000 iseljeno. Samo 94. godine. I mi fino po tom turu... Ja taj jedini sam dobio posljednje izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće i uprko svoj krađi, apsolutno. Prema tome, apsolutno uprko svoj krađi i podmetačima. Pričati u Bosni i Hercegovini. Ako treba, onda crveni karton, ako ne treba, onda žuti. Da li o autonomiji Sandžaka treba govoriti u Bosni i Hercegovini? Dignite visoko, ako treba crveni karton, ako ne treba žuti. Dobro, sad kontra pitanje. Da li o izdvajanju, ocepljenju, kako želite, Republike Srpske treba držati tribine u Srbiji? Ako treba crveni karton, ako ne treba žuti. Znači, treba u Srbiji pričati crveni karton o ocepljenju Republike Srpske. Zašto? Pa zašto da ne? Zašto? Recite mi vaš argument zašto. Pa ne znam, ipak smo mi srpski narod. Da li vi Bosnu i Hercegovinu doživljavate kao svoju zemlju? Da, zato što sam tu odrasla. Dobro, a onda čemu tribina o odcepljenju i izdvajanju Republike Srpske u Srbiji? Pa kažem, zato što smo mi srpski narod. Dobro. Mislim da po nekim pitanjima, živjeli u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, u Srbiji ili u Srbiji, mi smo ipak srpski narod. I da o tim pitanjima trebamo raspravljati. Ipak smo mi svi isti. Gdje god da živjeli, mislim da smo svi isti. A da li o Sandžaku treba govoriti u Bosni i Hercegovini? Rekli ste da ne treba. Pa da. Pa, kako to? Čak, intelektualci u Srbiji prihvatili. To značajni intelektualci. Ne znam, mene gospodin Muftija, izvinite uz dužno poštovanje, smatram da večeras ne bi trebali biti ovdje, jer vi ste, šta, pa ne, pa imam pravo da mislim i da iskažem svoje mišljenje. Jer tu ste se postavili kao neki političar, a ne kao neki vjernik ili nemam pojma, ne znam. Svoja prava treba da tražite u državi Srbiji. I ako mislite da imate mogućnost da u Srbiji dobijete republiku, to je vaše pravo. I vi ćete primjenjivati sredstva koja vi mislite da su primjerena stanje u Srbiji. Mislite da su primjerena stanje u Srbiji. Samo molim vas, moram se osvrnuti na dvije teze koje za mene jako opasne. Dakle, ovdje se pominju kao argumenti da se uvjerimo u to da trebaju biti različiti standardi u pravima, kolektivnim pravima naroda, zajednica u Srbiji i Bosni i Hercegovini i tu se poseže za dva argumenta koji zadišu na nasilje. Jedan je argument rata u Bosni iz koga je izašao Dejtonski sporazum i to je adut sile i mi ukoliko to koristimo kao argument, to znači mi smo pogriješili u Srbiji, odnosno u Sandžaku što nismo ratovali. Jer da smo ratovali, ne, implicira se takav zaključak. I vi ako ste pacifisti, molim vas, ja tako razumijem i ja tako govorim. Pa tko je vama kriv ako ste vi u takvoj fazi razumijevanja svijeta? Meni niko nije kriv i budite strpljivi, nervira vas kad vam džemo upada, a sad vi ste nervozni. Pa Sandžak postoji, dragi gospodine, kao posljedica direktnog sukoba velikih sila u 19. vijeku. I RS postoji kao posljedica
genocidnog rata. Ma nemojte reći. Svaki puta ćemo naći neku formulaciju koju hoćemo, molim vas. Pa danas u Sarajevu, vi znate da danas u Sarajevu više ima Sandžaklija nego Srba. Jel vi znate to? Znam, ali zašto? Zato što ste nas svi Srbi protjerali iz Sandžaka pa zato što su otišli odavde zbog pjesme i pravosne muzike. Kako je sramota? Vi ste došli u drugu državu ovdje da inficirate odnose između Srba i Bošnjaka. Ja sam došao... Ma radite vi taj svoj posao u Srbiji, nemojte ovaj narod koji je već prosvao krv da bi došao do mira da ovdje dođete i uzbuđujete, razumijete? Bošnjaka i to što vi radite, dragi gospodine, vjerujte mi, to što vi radite bezobzirno i bezobrazno. Eto, to da vam ja kažem. Samo malo, samo malo molim vas. Samo malo molim vas. Samo malo molim vas. Ajde, molim vas. Molim vas. Ja bih zamolio replika. Izvini, molim. Znači, ja bih vas lično upozorio da ne koriste teške riječi. Koje teške riječi? Znači, pitanje, molim vas, ja vas upozoravam. Znači, pitanje, molim vas, samo malo. Držite u Srbiji. Molim vas. Nemojte ovdje u Bosni i Znači, Hercegovini. pitanje formulacije sram vas bilo i bezobrazluk zadržite za vaš vokabular na drugom mjestu, ne ovdje, kod mene. Ja sam u svojoj državi. Prema tome, neka si u svojoj državi. I ja sam u svojoj državi. Jeste li? I ja jesam. Ali imate vi isprave ove? Jesam. To nije važno pitanje, ovo je moja matična zemlja, moj duhovni centar i bez obzira na vaše relacije sa Dejtonskim sporom, ja toga neću odreći. Nemate vi pravo da tako dođete u ovoj zemlji da govorite. Ja imam pravo da čuvam moje dostojanstvo. Moje dostojanstvo nema nikakve, gdje god idem ja ga čuvam. I ne postoji sile, niti faktora koji će me vrijeđati. I nemoj to više nikada raditi. Molim vas. Izvolite. Pozdravljam vaše goste, posebno uvaženog muftiju iz Sandžaka. Htio sam kratko, s obzirom da su sagovornici rekli dosta stvari, dosta važnih stvari, ja zovem prije svega predstavnik Muamer Kalić, privrednik i profesor za menadžment u Sarajevu. Dobro. Međutim, jednostavno sam zapazio ovaj incidentni trenutak bivšeg predsjednika RS-a gospodina Čavića, da je tako, vrlo sam iznenađen, tako grubo zaustavio jednu važnu i odvažnu diskusiju gospodina Zukorlića. U tom smislu očekujem pred masom da se izvine za onaj neprikladan termin koji je upotrijebio, jer naš uvaženi muftija je svoj na svome, sandžački muftija sa duhovnom vezom u Sarajevu i želim mu zbilja dobrodošlicu i ova tema je večeras postavljena vrlo provokativno. Autonomija Sandžaka, kako je rekao muftija, uvaženi muftija, nije cilj nego sredstvo da se režim dovede u red, da ti ljudi dobiju ono što im pripada po evropskim standardima. Hvala vam lijepo. Dobro, gospodine Čavić, želite komentarsati ili ne? Ma nemam šta komentarsati. Nemate šta komentarsati, dalje? Hodžić Mehdija iz Tutina, živim u Ilijašu. Dobro. U pauzi sam razumio gospodina Čavića kada je odgovorio gospodinu da mi Bošnjaci iz Sandžaka trebamo kao pripadamo Anadoliji, a ne Evropi. I da mu samo kažem, gospodine Čaviću, preko 1.200.000 Bošnjaka ste vi otjerali, ne vi, nego vaši preci političari. Više nećete. Ne treba tako kolektivno. Više nećete.